Odafo medase pa se abribia wonya mre edo afidie eto Adom TV wo twen me na asenkan na nhira nkan enesoso no me ya ka kire o se madwene ho ahwabrabo mu din ahwabrabo de toto enua eba ho na ano me kwakura bi ewo nweso ewo nkokọ abrem kwan no so na me kwakura ho no me kwaje asase ena me bo koko atodwe wo se me ka atodwe won tibi da ye ka atodwe a se odi koko aba ehefom na wo kura no na anyini na me kan be mfie enani ena me kobo koko na atodwe ena me pe apafo wo hwe efu no so ena me kai koko na aso a me twa budie abrabo we mature with time abrabo we mature yenyini emre so and embrace every part of your growth processes and create them as lessons for your growth. Everything in life matures with time. Ababa yebo obia wabrabo be dimu asafata emra wunyini no. Na ye du ba bia kasa wo de wapo subemu, wapo kasemu, wapo empo eniyemu, je say wanyini ansa. Ye woni a wona nyini mfiemu, they've grown old. And the one here when you need a pokwanso, they've grown up. Why now you? Have you grown old or have you grown up? Papa, you be to me papa 30 years, 40 years, 50, 60. But now one poet. They said, "Dia, engineer and swaba." But Chira will say, "Me kotobo koko aba ebo atoje edeshe form." Eme koko no engineer be mfie me nsana fe metwa koko. Me nya so mfaso. There's a cocoa no, it matured and bore fruits. And the cocoa na me ko dua no cocoa mpo enyini asoaba na ni padasani. Wanyini ababen e na okasa eso. Ababen e na nyansa ekura wafi nkwada bremi se eso. Ababen na wonsa no adwuma eso. Ababen e na won ne ye eso. Eno na be kire se wapo ana oda so yakwada. Me chiro se bebre yanyini oseme my birthday 25 20 18 30 35 unyini you've only grown chronically but you've stunted growth emotionally, mentally, spiritually and even emotionally. Bebre yanyini wanyini ye pa ba ofo na tinka mu a oye nkwada ofa ne kasa mu a oye nkwada ofa ne ye mu a oye akwada ofa no sunsum mu a oya akoda ofa ne kra esiwa akoda ketekete ntina wo brei panimu akran koda suba be da bubra ensuo bi abo na akwato amfama bi abo na akoto panimu se wotimi nyini wo nyini na wo pe kwan a susum wo kra ene wa adwene na onyansa so benyini aka bomu. There must be a commensurate growth process for your body, for your mind and for your spirit. You are not just body. There should be a commensurate. Make a commensurate to say, except wabrabo a wubu no, so wunyini emfiemu a, na wunyini atinkam, na wunyini susum, na wunyini okremu, ene yaka say wanyini no wapo. Koko aba me share form sa na nyini ye, won say duaba no e de ehini e share form, ni hini do form e call form no, ene dua no sori pagya ne mu. Enframa ebo, ensuo to, owi ebo, eno ma sa be no ma koya no wo so, na ogina so, ene wafro ayedua kese a wosu koko aba metie sana brabo so tie obefa ni omem ebi wo hamfama bobo abrabo so ebi nsuo beto ago abrabo so ebi owia be hyew pa abrabo so ebi ha ne enye beto ebi ha de won pen na bebo abrabo mu ni nyina ka ho ono na wanyini waso aba jai se wo nyini na waja wo nyansa ato ba bie jai se wo nyini na waja osusum no wokra ato ba bie na obosobo I am old and today wanyini a da di se wanyini e wo suban mu wanyini da di se wanyini e wo kasa mu wanyini a da di se wanyini e wo susum onyi onyini bia na onyini wanyini a ware be kire se wanyini a wapomudin be kire se wanyini wanyina nioma a wota ahwe nioma a wota tie be kire se pani ana akwada wanyina adwuma a woyo no nsunsun so be kire se wanyina na sa wo akwada onyini enkire macho
onyini enkyere tuturasem onyini enkyere sebe krono ene sebe tafra champion so manimu a enkwasasem a wodie no etimodne ne pese munja enkyere onyi akyere nyansa da montuo onyini kyere ahobrase onyini kyere obi a wo ahofama ne wodo enyini kyere wo a wo do abrabo asiwa amanfo hwe so a wo bubura ehunu se abrabo wo bu no ekoye yise wanyini apo wo panimu wo ye bema wo ye oba wo ye okun ne oyere wo ye obi a wo ye efra ho parent kwambe nso na wanyini akodu se enkwada ben wo no ehwia bi foforo wo ye director obi ka director wo ye manager kwambe nso na woni edi wachi na ehwe so ebubura na akoyie obi se wanka MP waka bodin nipa bi a wo hwe ne dey ka che se me a metiwe kwambe nso na mebubura na obi ahwe so na ne ho aheha ano na waka se me ho akwa we ma me ho atome che se wanyini na nsa onipa bi a wo ba abrabo so obeso aba wa ma se obeya kwada abri biara na wonyini mfie so na nso mu de untimi nso aba enti abri bia de chi bia no hwe hunu se ade chi bia ma onyin foforo na nyini suban mu na nyini kasa mu na nyini sunsumu. There should be a commensurate growth process physically, mentally, and spiritually. Then you can say you are aging well. Then you can say you are maturing. Maturity comes with emotional maturity. Maturity comes with physical and psychological maturity, as well as spiritual maturity. And I bet you can say wapo. And then actually, as they were make myself come biom. The person who sing konya day. Maybe some senti my partners are my poor manyini. Open sumano said about me and to me manyini. Show my brabo mua, my poor. Me pony na antara me share me dress fine. Me tika kasiemu. Ya Bobby Jimmy so director, archbishop, apostle, doctor, pastor, near Bobby Jimmy so. Nenso me impo sunsum. Bobby Jimmy so professor, manager, but me impo won ni yeni atinkam. Nti eba no honam a manyini mapo manya abodne ne susum na tenkamo de me yakwada se wotimi sori prekope na bisa se kwan ben so betimi apo o matenkamo be susum ena empoma adwene mu ye nyina hunu se suban we efa akire di akire ya brabo beye abadworo ebadwuboko de nti aye di apinie aye braba bo me se bebere anyini honam epa honyamu anyini na susum ani adwene mu na atenkamu de yenyini tatu yakoto krane ya buru ya ho ani ya twa ho anu ani si ekobansa because yenyini bebere enyini na make we dey politicians ebinom won kasa akire se won ahua de akwa animu ba atenkamu sunsum nyansam no won ye nkwada hwasofo ni bi esem o kana TV so radio so ya wo pani pa dede wo maje osikanti wo kan sem bia keke wunyini mu mpoye enema sire wo se wo yokunu pese obepo na gya se makoye ho ade timi na me kura brabo wo de nyame gya se wo so wo ba na me na me ba entide wo nipa no nipa wunyini edum pempenso bi a wunyini kosisa wanyini hunamu wunyini kosisa wanyini watinkam wunyini kosisa wanyini wonyansam wunyini kosisa wanyini wosunsumu enne ka se e ka bomo ase wanyini yie. You cannot grow physically and be stunted or deficient mentally, emotionally, and spiritually. Unti because manyini edum fie bi so na mo aye kwashako o wadwene so. Aye kwashako o sunsumu. Aye kwashako o watenkam. E ba na sa brabo unti mi mubra yi. Enne kro no aye bo no bebrebe ene ntro bebre aye die. Isa se abrabo no ye nyini. Enti ye nkwada aneoma aye de ne je bebre ye emfa ho se ebenya obi. People who have not matured do things for their own selfish ends and care less about what happens to others. Can I repeat this one for you? People who are not matured do things for their own selfish ends to survive and care less about the effects on others. You are not matured. You are still a child when you live that way. Matured people do things taking into consideration the affections and the end result on others. Obi awa pobia oya ade a
o yes ni susu so no ekoko obi e beba ne sen okura apo o kasa ne wo yade a o yes o yire ni beje ana empo e ba o yire abema bu panimo apo oni ye emo ehye obi nkran o di na meka na ase enti baba ye bo ye woni a wa apo ene woni a won poye de won poye won so aba woni apo no o so aba ti se koku aba ye da hefom a anyini na me ka kire wo say develop physically, develop mentally, develop emotionally, and develop spiritually. Then you can say you are a whole person. What's the main cause of Gaza? Badwam Nkuranhyensem dey need actually. Mama nya hawate. Me da say wa hwame e. Enye nhirama. Mama na Thomas ni ade the producer. And I Webe Kampedu. And na sound of phone nyara. Because on board the ondoso. Na me da camera for so say. Well nya mrehwe me no. Oni onyame entina.